Evo kad smo se rodili. Od rođenja smo Mi ovdje. smo susjede ovdje. Rekla sam da se ovdje preko Vartla. Mi se svaki dan vidimo da se puće. A je ne donen jedan. Kad treba. Zavisi o poslu ili ovako nešto. Da je. Jesmo, ona je mlađa od mene. Mlaja je ona, koliko si ti Mlaja? 4 godine. 4 godine od mene. Ništa smo hodili, ali početka nismo. Kad sam ja u prvi razred, ti si bila već u četvrte. Mi ničega, mi smo pri Štereko i pri Svitju pisali domaći rad, jer po danu kad si došla škole morao se pojeti u polje zbirati za ovce, sve rabotat čovjek. Nije nas mazio život. A šta smo, kako sada, po mobitelima šuljat, nema šuljanja. Ko se Šuljati malo po igra, polju. po polju šuljate. Smo tiko. Ali smo se najviše vonka igrali, imali smo... Ugarce. Na ugarce. Da. Ugarce, one... Znate što su ugarci? To su puži, morski puži koji se uberu, pa se skuhaju, pojedu i na to smo bile igračke. Baciš ih i onda jedan po jedan skupljaš tako. Pa po 2, pa po 3, pa svih 5, pa onda... To su rekli da gremo igrati na žgarljoci. E, Žgarljoci to su te. Ugarci. Na žgarljoci da gremo igrati. Igrali smo ono koloj, pa oni konopi, pevali, družili se, puno smo se družili. Jesmo, igrali smo i na graničara. I graničara, na graničara smo igrali. Kad bi nas se skupilo malo više, ali... Pa bimo se verali po smokvama, ovdje su bile smokve blizu i stabla. Pa bimo se verali po njemeni, jedan druga dozivali. Lipo je bilo, naše djetinjstvo je bilo lipo. Bolje nego ovo sad. Bolje nego sad. Zdravije. Nije bilo ne vrtića, ne niš. Škola i disciplinirani smo bili. Od 6 godina si morao oprati kuću, pojti nabrati za 2 pošta ovcamen dati, zavisi koliko si ih imao, jesi li 5 ili 6? Ovdje nije ono puno da se imao vele sada. A nisi mogla donesti toliko vrići jer si premali, onda se zvao mater i oca i onda bi došli po to. Nije bilo ni kariole onda. Ma je, ko kariola, sve na sebe nosi. Sve na plećima. Ali isto je bilo lipo. Dojdeš od škole, ne pitaj jesi li gladan, no sami poslije tu. Ne da greš iste. Ne da greš iste. Nego hodi rabotati pa ćeš poslije iste. A činile se sir se čini i pujina. Znate šta je pujina? I žemak bi nam ostavili. Žemak, to su ostaci od sira. Kad sir učiniš, kad ostane, ponovno prokuhaš i onda zide skuta, pujina, neki zove skuta, neki pujina. I onda to ostaviš u jednu krpu i to se cide. I onda to poslije, nos je bilo 8 u kući. Na 8 deli, a volika je bila, volika mala pujina, bi bila 8 deli se morao učiniti. Kije dobi kroj, mu je dobro jer u kraju je uvijek malo više toga bilo. Tako se je živjelo. Mlika nisi pija, ako ćeš sir činiti, onda nema mlika. Ali smo isto užali u krošte matere. Malo za popet. I moja moška će imati mlika, kad ti neko nešto ne do, pa onda rečiš, a i moja moška. A drugo isto, govori, gremo negdje i onda govori, imamo vremena još, ne treba prešiti. Onda kod nas je izreka, u crikvu se greka zvona zvono. Možeš ti poju crikvu, ali nema mise, tako je to. Moraš hoditi, na primjer, sad trebaš pojiti nakopati fažu, recimo. I nisi ga sad nakopao. Mu je već pokri zemlju koju moja biš sad. I onda je prošao. I onda je više ne možeš ju nakopati. Zato trebaš hoditi na vrijeme, za svačinča imaš. Tako je to, onda rečeš, u triku se greka zvona. A prije je bilo, govori da je kasno potje na meso popodne, a sad je popodne ima, se prema tome nema ni toga. Da.